بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي ثبت أقدام المجاهدين. الحمد لله الذي سدد رميهم. الحمد لله الذي ربط على قلوب الأمهات والآباء. الحمد لله الذي سدد رأي القادة. اليوم شاهدتم منذ الصباح حماس وهي تطلق سراح أسرى جنود الاحتلال بعد عامين من الأسر. يخرج نتنياهو في كل يوم ويقول هدف الحرب هو الحصول على الأسرى بالقوة، واليوم تقول حماس على مدار عامين فشل نتنياهو في الحصول على أسرى إلا من خلال الاتفاق مع حماس ومن خلال قرار حماس. Hamd Allah'a, salat ve selam onun Resulüne ve aline ve ashabına olsun. Hamd müminleri ve mücahitleri zafere ulaştıran Allah'a olsun. Hamd Hamas'ın liderlerinin görüşlerini ve fikirlerini isabete erdiren Allah'a olsun. Hamd mücahitlerin ayaklarını cihad üzere sabit kılan Allah'a olsun. Hamd oradaki Siyonizmin yenilmesini sağlayan Allah'a olsun. 2 yıl önce hatırlarsınız kardeşlerim, Netanyahu şöyle demişti: savaşın sonuçlarından bir tanesi de şu olacak: biz oradaki esirlerimizi alacağız. Fakat bugün görüyorsunuz Hamas o esirleri kendisi onlara teslim ediyor ve Netanyahu başarısız oldu. Netanyahu Hamas'la beraber masaya oturmaktan başka bir çare bulamadı. نتنياهو منذ اليوم الأول رفع شروط الحرب: القضاء على حماس واستعادة الجنود بالقوة وتهجير أهل غزة. واليوم لم ينتصر على حماس ولم يستعد الجنود إلا بموافقة حماس، وأهل غزة بقوا على أرضهم وعلى وطنهم. Ve şöyle demişti Netanyahu: Gazze ehlini, onları yerlerinden edeceğiz. Hamas'ı bitireceğiz ve oradaki esirlerimizi alacağız. Ama Netanyahu bunu da yapamadı. Hamas bunların hepsini engelledi. العالم الغربي كله، أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا كلهم تحالفوا مع الاحتلال، ليس ضد دولة ولكن ضد بقعة لا تزيد عن 360 كيلومتر، ورغم ذلك خسروا الحرب. Batı, Amerika, İtalya, Avrupa'nın hepsi kardeşlerim Hamas'a karşı, Gazze'ye karşı hepsi bir olmuştu Siyonistlerle beraber. Ama hiçbirisi zafere ulaşamadı. لذلك اليوم نقول نعم، غزة هي البقعة الأصغر في العالم،
لكن هي البقعة الأعظم والأكبر في هذا العالم. Evet, bugün Gazze küçük bir parça olabilir, dünyanın küçük bir parçası olabilir. Ancak unutmayalım ki Gazze aslında dünyanın en büyük yeridir kardeşlerim. قتلوا ما يزيد عن 70,000 شهيد وجرحوا عشرات الآلاف ودمروا معظم البيوت، لكن رغم ذلك أهل غزة بقوة الإيمان بقوا على أرض الوطن. 70 binden fazla kardeşimizi orada şehit verdik. Binlerce yaralı oldu. Binlerce ev moloza döndü. Ancak kardeşlerim, oradaki Müslümanlar Gazze ehli imanlarıyla beraber tekrar Gazze'de kalmaya devam ettiler. نعم يستطيعون تدمير البيوت لكنهم فشلوا في تدمير إرادة شعبنا الفلسطيني. Evet, belki evleri orada yıkmayı başardılar. Ancak Filistinli kardeşlerimizin iradesini yıkmayı başaramadılar. أهل غزة تسلحوا بالقرآن، تسلحوا بالإيمان، ولا يمكن لهؤلاء الشياطين أن يهزموا القرآن. Gazze ehli imanı silah olarak kuşanmıştır. Gazze ehli Kur'an'ı silah olarak kuşanmıştır. Ve bu şeytanlar bu silahları asla yenemezler. استعانوا علينا بكل الشياطين، بكل قادة الغرب، ونحن استعنا عليهم بالله رب العالمين، ومن معه الله لا يمكن أن ينهزم. Ve onlar şeytanlarla beraber ittifak halindeydiler. Ancak bizim dostumuz bizimle beraber olan Allah'tı. Ve bu yüzden kardeşlerim onlar bizleri yenemediler. استعانوا بالأقمار الصناعية، استعانوا بالعملاء على الأرض، استعانوا بالطيران المسير للوصول إلى معلومات عن جنودهم الموجودين في بقعة كلها 360 كيلومتر، ورغم ذلك القسام كان أكثر قدرة منهم ونجح في إخفاء الأسرى أكثر من عامين. Kaybolan askerlerini SİHA'larla, farklı teknolojik araçlarla toplamı 350-360 kilometrelik bir yerde aramaya çalıştılar. Bu dünyanın büyük teknolojileriyle beraber bunları yapmaya çalıştılar. Fakat Kassam tek başlarına onları yendi kardeşlerim. قاتلوا من شعبنا ثم هددوا القيادة ثم نفذوا الاغتيالات. اغتالوا الشهيد إسماعيل هنية والشهيد صالح العروري والشهيد يحيى السنوار وعدد آخر من القيادات، وظنوا أنهم بالاغتيالات سيقتلوا الحركة، لكن ما يجب أن يعرفه نتنياهو وما يجب أن يعرفه العالم أن نتنياهو يهددنا بما نحب. هذه الشهادة التي يتمناها كل قادة حماس، فنحن لا نخاف هذه اللحظة بل نتمناها في كل لحظة. Önce halkımızı şehit ettiler. Sonra liderlerimize karşı suikast girişimlerinde bulundular. Başta şehit lider İsmail Haniye'yi şehit ettiler. Sonra Yahya Sinvar'ı, sonra da birkaç tane liderimizi daha. Ama bunu unutmamaları gerekiyor ki kardeşlerim, Netanyahu'nun ve dünyanın şunu bilmesi lazım. Netanyahu'nun bizi tehdit ettiği şey aslında çok istediğimiz ve temenni ettiğimiz şeydir ki o da şehadettir. هناك اتفاق لوقف الحرب ونحن نريد لها أن تقف، ليقف سيل الدماء وليقف التجويع، ولكن هذا لا يعني أننا يمكن أن نتوقف عن المطالبة بالقدس. ولذلك هذه جولة من جولات، ونحن لن يهدأ لنا بال حتى تحرير فلسطين بإذن الله.
Evet kardeşlerim, ittifak oluştu. Biraz müzakereler gerçekleşti. Fakat şunu unutmamamız gerekiyor ki biz asla Aksa tufanından sonra olduğu gibi Kudüs sevdamızdan vazgeçmeyeceğiz. Kudüs'ümüzden vazgeçmeyeceğiz. Bilakis bu antlaşmayı bir durak olarak görüyoruz. Kudüs özgürlüğüne kavuşana kadar biz mücadelemize devam edeceğiz. نحن لا يمكن أن ننهزم لأننا نتسلح لأننا نتوكل على الله رب العالمين لا يمكن أن ننهزم لا يمكن أن ننهزم لأننا نتسلح بسلاح الإيمان لا يمكن أن ننهزم لأننا أعددنا المقاتلين الذين يعشقون الشهادة لا يمكن أن ننهزم لأننا أعددنا الأم التي ترسل ابنها للاستشهاد. Bizim yenilmemiz mümkün değildir kardeşlerim. Çünkü biz oğlunu, çocuğunu, ciğerparesini şehadete hazırlayan anneler yetiştirdik. Çünkü biz imanla, Kur'an'la ve İslam'la kuşanmış silahları olan gençleri yetiştirdik. ولذلك هذه الجولة انتهت وعلى العالم أن يعلم أنه لا نهاية إلا بتحرير القدس بإذن الله تعالى وأنه لن يهدى لنا بال حتى تحرير القدس وكل ذرة من أرض فلسطين. Evet kardeşlerim, savaş bitmiştir. Ancak şunu bilmemiz lazım ve dünyanın da bunu bilmesi lazım. Bizim mücadelemiz nihayete ermemiştir. Ta ki Filistin topraklarındaki bütün karış toprağın hepsini alalım. ونحن نقدر هذا البلد تركيا برئيسه وبشعبه. نحن اليوم هنا في ماردين في كزل تبة نتابع جهودكم ونتابع عطاءكم وإسنادكم لأهلكم ونتابع تضامنكم ونقول لكم نحن وأنتم شيء واحد على طريق تحرير القدس بإذن الله. Türkiye'ye, halkıyla ve liderine hepsini takdir ediyoruz. Ve bugün kardeşlerim biz Mardin'deyiz, Kızıltepe'deyiz. Yaptığınız çalışmaları yakından takip ediyoruz. Yürüyüşlerinizi ve bağışlarınızı. Ve unutmayın ki biz sizleri bu özgürlük yolunda kendimizle beraber görüyoruz. Bu özgürlük yolunun bir parçası olarak görüyoruz. اليوم آن لغزة أن تستريح لتضمد جراحها ولكن أهلنا في الخارج إخواننا في تركيا ليس لهم أن يستريحوا. جاء الآن دوركم لتقفوا إلى جانب إخوانكم المجروحين المعذبين الذين دمرت بيوتهم لتقولوا لهم أنتم لستم وحدكم ونحن إلى جانبكم حتى النهاية بإذن الله. Kardeşlerim, Gazze'deki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için dinlenme vakitleri gelmiştir. Ancak dışarıdakiler, Gazze dışındaki kardeşlerimizin dinlenmemeleri lazım. Daha çok çabalamaları lazım. Türkiye halkının daha fazla bir çaba sarf etmesi lazım ki oradaki kardeşlerimizin yaralarını sarabilsinler. Ve onların yanında durabilsinler ve bunu Gazze ehline diyebilsinler. Sizler yalnız başınıza değilsiniz, bilakis bizler sizlerle beraberiz. المؤامرة على غزة لم تنتهي وهؤلاء الشياطين سيحاولون مواصلة التآمر والضغط على غزة ليقولوا لأهل غزة أنتم أخطأتم ويجب أن تندموا
وأنه لن يكون هناك لا إعمار ولا شيء. ولذلك رسالتنا التي يجب أن تخرج من تركيا ومن كل المسلمين في العالم: غزة ليست وحدها والأمة كلها خلف غزة. Kardeşlerim, Gazze hakkında bu şeytanların kirli planları bitmeyecek ve bitmemiş de. Belki onların pişman olmaları için birçok girişimde bulunacaklar. Özellikle Türkiye'den ve dünyadaki Müslüman kardeşlerimizden şunu istiyoruz. Gazze'ye öyle bir mesaj verin ki onlarla beraber olduğunuzu bilsinler. Ey katil Netanyahu! أرواحنا ودماؤنا وأهلنا وبيوتنا فداء القدس والأقصى فداء القدس والأقصى. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وبعملائهم ومن ساندهم ومن أعانهم على إجرامهم يا رب العالمين. دماء إخواننا المسلمين في غزة واشف مرضاهم اللهم تقبل شهداءهم